Halo perlok baro nga ai kublay ye pi iway pa iway ipapet ya kene ka video bat nga pedeng sung baru ipi sya ka friendly ti khasi perlok hane ka bentang ngin ya kren kumno phin pen kala ya ka sim card chompi na ka 4G sya ka 5G sim card haden bapila thet ya ka mobile 5G parlok bun nangi ki parlok ki ba perkhat mentang la thet ya ka mobile 5G ya ka sim card rong hab ban le ro da ka wei pat ka badai ka 5G sim card handrai kata ka dai ka babakla parlok hapo mobile hi hapo setting phila ban pen bet ya kata khanang ba ka mobile jong pi khanang ba kata ka sim card bat ka mobile jong pi kin ya long lang ka wei ha ka 5G ta parlok pentikna baka jaga ka bapisa kandon ya kata ka 5G internet. Tapi mentang ini poisya kata ka benta kumno pin penlong ya kata ka SIM card naga SIM card 4G sya ka 5G. Lada kata ka mobile jung pi ka ada ka mobile 5G. Kabana kong perlok pin hiya sya pok kum tu ada nang ta perlok pin yon naga ni ka Airtel pi hang ni pi ka data hang ni pi turn on turn off ya ka data tar pin yon hang ni si slam kum tu perlok kan nyalam sya ka ni ka benta hang ni perlok ke ai kabron kambang le hang ne kalong ini wat ya ka preferred network type hang ne pi preferred network type inyon ya ka ne ka banta hang ne pi i parlok ka ne ka mobile jong ha karang ne ka mobile 4G hendrai nga ju ai nuk sa pi ada ka mobile jong pi ka ada ka mobile 5G pi kwa ba ka sim card ru kan kit no ya ka network 5G phila ban le ya ka ne ka banta pe hang ne pin ai ya ka ne ka 2G, 3G, 4G, 5G lada kadai mobile jong pi ka ba 5G. Hendrai lada kampat dai ka 5G ka mur kampat mi 5G kadang mi kumne 2G, 3G, 4G pin aya kane ka bantawan mai kane ba syapo 2G, 3G hendai pin aya kane ka 2G, 3G, 4G, 5G. Hadin pi ai kum tu ka tu kolong jarang kan mi kum tu pin ai oke. Ta tangkat tu kala beng ta mentapat ka ai ka pilon kam ban le nang tu pin hab ban ribot ya ka phone pi hab ban restart ya ka phone pi ban pan siap la kalami 5G ne em kata ka sim card 4G jong pi hang te ada ka alami 5G hang te ha ka chika blon ka te kan wo ka mod ka mobile jong pi kala pen tikna bat ka sim card jong pi kala tre lang ha ko ju ka rukom ya kata ka 5G internet handa da kampat mi umur kampa hang te 5G ta tanggup ta khublai sibur ni sempat ha ko video